J'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. Aime la présence de Jésus dans ta vie aujourd'hui, mon frère. Si tu pouvais voir la présence de Jésus dans ta vie aujourd'hui. Jésus est notre roi. Nous voulons la présence de l'Éternel dans notre vie. C'est-à-dire que nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous serrer dans son cœur, afin que le Seigneur puisse nous embrasser dans ses bras. Car le Seigneur Jésus, sa présence, l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, ça te fera du bien. Alléluia. Eye amesha mesika asubola gbogbo nya tebebe ejama na lo yepe bono no to gbogbo ko fa museme Seigneur, ta présence nous rassure. Yebe jetola yepe bono no la yela nabe jidefo la so asio dele tu kuhero bala yepe bono no la yela to wuso babinye. Alléluia. Et quand tu marches dans la vallée, la présence de Dieu te rassurera. Quand tu aimes sa présence, mais tu veux la loi, et pas bon non non. Il faut bon non non. Mais pas bon non là. Na Georgina Lovigne. Alors maula boboy. Mais non me boile ti la maleko. Que bobo mais non me boile. Et ya me kawe boy non la leko. Kwa Kwaseto ye maupa bobo klona. Kwaseto le. Abesho kwa Kristo jisere. Eya ye fa bobo. Ye fa bobo klona. Ma vie omijiba jaba mi dola da simi aloko re maupa bobo te. Ala mi nye kwaseto mi kwa Kristo jisere. Kristo la gbogbo ajaba anogbo enukata ajejino eyata ajaba mi anobia gbogbo kokofe amamonono gbe otogbe eyeba Yesu mala eba ola wa agbala mado kakari jitutu. Alléluia. La présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, ô chrétien que tu es. Celui qui a la foi en Jésus doit savoir que c'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie maintenant. Abesika Yesu mala, abesika kwa Yesu Kristo jisera. Nenye kote na do Yesu mana, yepe gbogbo ile ekwo ma so. Ele la yepe gbogbo. Eya ta je mi ato ko la ko se ko la. Ma fo gbogbo na chire mi ame.
ma fu gbogbo na chire mo no vi ye do pere na bia Yesu bere Yesu ma wu owo ye de la nyela ya ta ma ti ba wo gbogbo kwere na no ma nye blibo e la fia nu e la no po ye na dijom. Alléluia, bada ya to kwento na to mdo to ma ofo gbe ha. Alléluia. Il ne te laisserait pas. Il faut que tu demeures dans la présence de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te porte la joie. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider afin que tu sois la personne que le Seigneur désire que tu aies. Only the Spirit of the Lord can help you to become the person that God wants you to be, the person that God desires you to be. This is what I'm saying. Hallelujah. This is what we have to know all. God loves you. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. I say to you that God loves you. Dieu t'aime. L'Éternel des armées t'aime beaucoup. Maulo avec Benovien. Et les cas la tombe à quoi Maouo. Ou avec quoi Maupo. Que via elle et que fiami. Et va y aller. Et voilà. Maupo Boboma. Que ye Bobo Cocola. Ye Cola. Roseton. Nous vivons le Christ, mais. Les gars, vous voyez, mais. Les Bobo que j'ai là. Et n'y a me dit, bah, m'a dit, bah, nous coudinons. Un kuroji do wala menye un kuroji do la avec apostolo Paulo do akunjina riao amegbeto amesio le Corinto to Galata to ple Efese to ple bubuao elu akunjina ogbesi agbe be Kristo ru ejebe e ma be ma do kujina ejebe na do kuji e ya poto dasina yega yo omele baba na do kunu jina mi no yo wori mele kudo nu jene enu jina mi de aye wo mi atwede do me mi aso so re muti zeka na mi afofu popo blibo de we mi alo senko de o mi ade so renti lo gama e ma ocho lo mi e ta ocho amele dari bede me na do kunu jina mi ya to me ya jire ya na do kunu jina mi enu akujina e agbasi agba me di na chi ye kabo aba me no vi yo no ha ore ado ye na trosi amesu anu agbena yi de englobo na jebo na do kuji no we. Hallelujah. Ta ga fofo ya bala me di ma to no ma gba do kunu ye ji no hoseto ye ma u fe gbogbo blonda hoseto amesika ho Kristo ji sede e Kristo fe gbogbo blonda. Alléluia. N'ayez pas quoi Christ dit Seigneur te veton. Il y a quoi c'est va la de Christ a dit. Christ veut boboyer la plo. Mais il y a autant que veut boboyer la plo que. Moi veut boboyer la plo. Elle a venu ma Bible la bébé. A monsieur moi veut boboyer plo là. Wa wenye ma ovio. Da nya mere tola. Et il a fait boboyer la plo. Bobo bu ne ka plo. Ne me nya me atoko. Eye gbogbo bubu wano chaka dono gbogbo bubu gbogbo sogbo le kikire ya megbe eye ne yebe menye Kristo to va faola gbogbo bubu o ilaro eplowom ye ilaro doku oblebere ye ga nye Kristo to no vinyo maudi ba mi ado pado kunu yo jinami ala ba ele vere le lolo gasi ko cholo mita. Bela jabe sike lomi mi nyabe lomi de ye cho e to fa viri la mi de ayo ko be ban vo gbo ide aye ba so mi no agbena yi le ka to no agbena me sike me popo bo de ye be gbogbo me le klo nu o ye to go mi akọ ya ba ji seko
eye ye fe ji consequence ma ana be ya ira sio katalemala wa te ma sumi asi eye gbogbo kokko hie na o ela be ya ira te ma kpro owo conseto bena atemo anu agbesike jena mawu sike subo nele e ta mo go conseto e ma o fe gbogbo plona a monsieur ko Kristo ji sela nya do sike tutu Yesu ona o oyo la gbele do o la gbenore ye fe dodo onu la wo we gbogbo aplona wo we yin ma o fe fi o nene ma o le ma mi ato mi atokpo mi are ko gbedegbere eye mi ajema onu o ke ma o fe gbogbo a ye la plo mi ala mi ko e via Kristo yi se ye fe gbogbo kokema ye la plo mi ato ni ame kokko eye mi maga wo nu sike mi ato fe nti la odi o e ta biblia gbo yire bana ma o vi o nya mesi o gbogbo ma o fe gbogbo plona do vi yo je be mi anya ya gbe ya eye mi ada si mi anu ko de Yehowa pe gbogbo pe ngusi ate mi ada si mi anu ko na gbogbo a bribole sike mi ho Kristo ayi sero le nyate fo mela bena mi atomo ada si mi anu ko le gbogbo ha na ma bena gbogbo le pro mi le mi fo nu no de sere me ejiji la mi atomi kwa mi ko wo mi le mi ko be Kristo to mais les coucou bena ajaba mi ada si mi anu ko de gbogbo kokko kokote eye ke la ko mete mi ato senya goma kaba eye mi ato na gbere nyanti le po do anu ela be mi nya be ye be mi ma to o siaji wo Yesu ba to va de mi to le siame eye o chobi cho e do kitola eje be rule ko le Kristo amazola ye ji mi anu agboro ye ji mi anu agboro eye mi ma to no agbere eji de be fo gbogbo be le mi akromo hallelujah eye ta ye mi aka de Bible ba ka fofo ya me ela bena amesike ye khosetola masusu ne be de nema masusu be mo no akhosetomo mo buiba mo no akhosetomo me ko ebe menye khoseto e ma o menye ebe menye khoseto e ma o me sego me be le ke wa no ya menye khoseto e ma o le ke nya me sego mo do ya menye khoseto e ma o Vocabinas na nyo khoseto nya te fotola amen le ke ye nya le kwa o kwese ne ma amen e to go we khose ye nu sike o me po kakare ji so amasi bana de le ma ole amen abo me po Yesu apo kakemo ka Yesu ati melete ho kakemo fiefuye ayo ka wa ka titi be kwate ho kodi ma kwate ho de kovagle da ko gbe no se be ne ma ojoima yeji ko se be amen evo me be nyama susu ibe nyama bu ibe nyama ko ebe nyama menye be le ke wa no ya o menye ne ma e ko se le ma o ko se le nye amen e ta Biblia gbe mi ape enye enebo ole o apa te ko te si gba kwentila o be cho futo lagbo hallelujah ta o je mi ko mi ga ile agbale ya me sikenya Galatia to fa agbale sike apostle Paul go me Galatia to be ya to no kunu ji na o le o fe Christ to gbono no me le Christ to fe agbono no me hallelujah ye bi kle Galatia to fa agbale ta ma ato kuku ho yin ya me gbo be ke ne gbogbo la le mi aplom la mi e gale siate o ebo kele ye be gbogbo la le mi aplom la mi me gale siate o praise the Lord kele ye gbogbo la le mi aplom la mi me gale siate o ne ye be ma ofo gbogbo ke ye le plonu la me gale siate o lo ele be ma ofo gbogbo la e to si kekeli na o
eye na jesi nu onyire e na to se nu ogome e ta Bible agbo fi ko te bela de ne yebe o to alo ti la le pon la ala o ti la po jojuro wole yebe gbogbo le pon la ke mo gba le si ate o ne mo fo gbogbo le pon la ke mo gba le si ate o ke ne gbogbo la le mi aplom la mi e ga le si ate o ela bena ne yebe nti la le pon la ke nti la po jojuro na wo wole yebe gbogbo le pon la le khose sike la si o le maoji la gbogbo la pon aso menye o tele ka pon ko menye le ke ya se gomodo yo le ke maobe o le noe menye le ke nya ba dibo le ke maobe mao dibo le noro ne majiye yo le ro yeji la e gomela se ro mao to la buto no la se gomodo le ke mao ya dibo le noro menye le ke o ya dibo ya lo noro alo ke o di ale o ya se gomodo menye ngene ne mayo enya ye bala leke maobe o lero leke mawo do anamido leke choko do ava anamido ego kaji e wero iye gome na se eye mato se gome ye be gbogbo kokko e mepere mti o mato se gome le mo ho enya maji se abele to lelo ko abe amen o hallelujah ya ta le vivere ne nye klo bana nya ya bana ke ne gbogbo la le kplo mi akplom la mi e gale siate o hallelujah eta ya apostle Paul gbogbo le galate tobeleri ke mele egblom be mi zo le gbogbo me eye mi ele ntila ponu jochro oji woga o ke mele egblom Kamele egblombe mizole gbogbo me eye miele ntila pe nujochro ji woga o elabena ntila la juru anu de gbogbo la nti eye gbogbo la de ntila la eye gbogbo la de ntila nti elabena esia o chitre de o no o nti bena mi aga wo nous si o mielo na o eta kene gbogbo la le miaklom la miega le siete o alléluia nous vio le Christ me nous si a comme mi do la seigneur de be ko se to sia ko se to le ero la da sie de ku de gbogbo kokwe pe popote ada sie po nunya Prepa nyasa to fun gbere document de na bia gbogbo kokwe no afia nui ala ba mesikeji na khosela ye fa wuse ema ye gbogbo kokwe ye ta Yesu Kristo bo le polu so lo bere ye maglo mi de chevio mai ne me ila ma do nya khola do akori la mi eye la pere mi antimana mi atoma se mo ngro go me nyele mi ko ji yese akema nyabele yeba yemale mi agbola nya anula ka sesela mi ta ya do yema da si mi chevio lo ya do gbogbo kokweri da mi agbo eye mi akwo anyenu na mi eye we atozi mi apa enukura meto ke la domi wuse ba mi aton wo enu gele o le gbogbo apa popote le gbogbo apa me pepe na mutite eye ba na mi aton asenu go no gome to u gele u alléluia ta Kristo toke o mi yegbela ko sena no mi asibe mi tozi Kristo to nya tabato eye mi ada sibe na ma ofo gbogbo na zami eya ko e wa to mi to nya bana mi ye ma ovi o nya tefe gbogbo ya ko ma ofo gbogbo ai kula mi me mi to ko la ko mi ya ko me mi abo nu nya mi to ko mi ya ko do vi ye da si bonare ma ofo gbogbo na kplo de na fia nu de na se nu gome de na nya nu de na jesi nu ne nu ga kokosi o me nya ole ma one de ofia o gbogbo ame o de ale fia mele
N'ayez pas gbogbo le kplɔ nu tututu le. Gbogbo ame yo la defia o le. Ye na se gome. Ye la na be wotɔ tsa la vu le ɖokui o me. Eya ta nɔvi nyo le Kristo me. Enya yo le mia gbɔ vam de. Enye nufiafia gã ɖe si ke eye dze be miase gɔme na miaƒe kristotɔ ƒe vovokpɔkpɔ blibo. Ne me nye nenema o la, miaganye kluvi kokokoko. Miaganye nuka o. Ame siwo le si gbɔgba nye slave wo ne. Siwo gba le kpɔkplɔ nuka o. Ŋusẽ bubu aɖe te ke wole nyamanyama le ŋuti gbe sia gbe. Vɔ Kristo va ne miaƒe ablɔ le kpɔkpɔ ye. Wole ɖeka o. Ne chaîne ma le tso le ŋuti o. Kluvi nye ƒe chaîne ne tso le ŋuti o. Ne na trɔ si ye vi na ye. Eye na nɔ aƒea me ɖaa. Ela be Biblia gblɔe be ɖaa. Evi la ya nɔ aƒea me ɖaa. Ke kluvi la menɔ aƒea me ɖaa o. Woanɔ sam eyi dze tso woase ɖe ge. Woase ɖe afi bu, woatse ɖe afi bu. Etrɔ si gbetagbeta ƒa me. Eye matɔ li ke o. Elabe kluvi o nye. Leke tso wona se ɖo woase ɖo. Vɔ evi la ya nɔ aƒea me ɖaa. Elabe etɔ nye aƒea. Alléluia. Me di be gbɔgbɔ kɔkɔe na kpe ɖe ŋuti o nɔvi nye. Eya ta na do gbe ɖa na bia Mawu be ɖe. O yehia ƒe gbɔgbɔ kɔkɔea. Nuɖewo gɔme nuɖewo eme ɖe gɔme se gbe ɖe gbe ɖo. Nuwo do viviti ne kaka va ɖo gbe. Ye la ta eƒe subɔsubɔ mele to de abe si ke wòade to ne o. Ke yewɔa nu geɖewo le eŋti la me. Yewɔa nu geɖewo le yetɔ ƒe nunyanu. Ke wo mate ŋu ade dzi o. Eya ta nɔvi nye le Kristo me. Me bia be ɖe. Me do gbe ɖa bia tso Mawu gbɔ be ɖe. Ohe na se ɖeɖefia sia ne su asi o. Ne na nya be ɖe. Ame si ke nye xɔsetɔ la. Ye me Mawu ƒe gbɔgbɔ la. Ye ya yi Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna. Ke ne ti be Mawu ƒe gbɔgbɔ la kplɔe la. Edze be na xɔ Yesu dzi se blibo. Eye eƒe gbɔgbɔ akplɔ be ne natɔ se eƒe nya gɔme. Ale si ke wòle be na se gɔme ɖo. Nɔvi yo. Eya ta Biblia gblɔ na mi ke ne gbɔgbɔ la le mia kplɔm la. Mie gale sea te o. Alléluia. Eya ta wa gblɔ puku wea de me. Ke me le egblɔm na mi be mi zɔ le gbɔgbɔ me. Eye mie le ŋuti la ƒe nudzodzrowo dzi wɔ ge o. Kristotɔ si ke xɔ Kristo dzi se ɖe. Gbɔgbɔ ye nye Kristo la. Eya ta le gbɔ be ɖe. Ke ya ta na zɔ le gbɔgbɔ me ɖe. Ne ale zɔzɔ le gbɔgbɔ me la. Magawɔ ŋuti la ƒe dzodzro o. Mi zɔ le gbɔgbɔ me. Eye mie le ŋuti la ƒe nudzodzro dzi wɔ ge o. Nɔvi yo. Kristo tɔre. Gbɔgbɔ me o dze be ne zɔ le. Ne me gawɔ ŋuti la ƒe nudzodzro o. Ela Biblia gblɔ bena. Ŋuti la ƒe dɔwɔwɔwo dze ƒãa keŋ. Esiwo nye matrewɔwɔ, ahasiwɔwɔ, makɔnyenye, ehadzedze, trɔ subɔsubɔ, afakaka, ekewɔwɔ, edzrewɔwɔ, ŋuʋaʋã, dɔmedzoedodowo, edzrehehewo, mamawo, kɔmamawo, dɔmevivi, hlɔdodowo, ahamumuwo, aglotutuwo kple esiawo tɔgbewo. Nu siwo gblɔm mele ɖi na mi. Abe ale si me gblɔe ɖi na mi xoxo la ene. Bena ame siwo wɔa alea nu siawo la. Manyi Mawu dziƒofiaɖuƒe. Womanyi Mawu fiaɖuƒe la ƒe dome o. Ame siwo wɔa esiawo la. Womanyi Mawu fiaɖuƒe la me o. Ke gbɔgbɔ ƒe kutsetse enye lɔlɔ, dzidzɔ, ŋutifafa, dzidzɔkpɔkpɔ, dzigbɔgbɔɖiblewo, dɔmekɔkɔ, dɔmenyonyo, alukɔɖitɔnyenye, dɔmefafa, ɖokuidziɖuɖu, nenem nu siawo la. Ese la me tsitre ɖe wo ŋu o. Ke ame siwo nye Kristotɔ la. Wokla woƒe ŋutilã kple woƒe nudzodzrowo. Wɔamenuwo katã ɖe atitsoga ŋuti.
que amesiwo nye Kristo tola o kla o fe unti la kple o fe nujodzro wa menuwo bakple umbiabiawo de atitsogaŋu ke ne mie no agbele gbɔgbɔ me la mina miazɔ le gbɔgbɔ me hã migane miaƒe ŋkuwo na bia le bubu dzodzro ŋuti o ne miagadi ge le mia nɔwo ŋu eye miaƒe nu nagave dɔme na mia nɔnɔwo o. Nɔvinye Mawu ƒe gbɔgbɔ nakplɔ wo, Mawu ƒe gbɔgbɔ nakplɔ wo, dasi Mawu ƒe gbɔgbɔ ne nakplɔ wo. Elabe ame siwo katã Mawu ƒe gbɔgbɔ akplɔna la, woawoe nye Mawu viwo. Elabe ame siwo katã Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la, woawoe nye Mawu ƒe viwo. Eya ta da asi ɖokuiwo ne gbɔgbɔ la nakplɔ wo, ne nanye Mawu vi, nanye Mawu vi. Na Mawu kɔkɔe la, ya ta da asi gbɔgbɔ kɔkɔea ne nakplɔ wo nɔvinye, ye nanye vi na Mawu kɔkɔe tɔ. Nɔvinye medzi ha la o, anu la se gɔme. Nyemalo dzi aha kabakaba o. Wɔme dzi la bena ya bena Mawu ƒe gbɔgbɔ ye koe la tɔ kplɔ mi eye miaƒe Mawu nyi adze le nyateƒe me. Egbe la ŋti la ƒe nudodo yawo katã la xɔ ame ɖewo me nɔvɔ be nye Kristo tɔ. Do gbe la be Yesu Kristo ye se gɔme ta na be wo gbɔgbɔ ne kplɔe dzro. Elabe ye tɔwo ye trɔ zu be nazɔ le gbɔgbɔ me, ne nanɔ agbe le gbɔgbɔ me, ne nanye gbɔgbɔ me ƒe Mawu ƒe vi vavatɔ le Yesu ƒe kɔme. Nɔviwo, gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe le tsiwo egbea, ne nase nu yawo gɔme, ne ŋku naʋu na wo, ne nakpɔ nu le gbɔgbɔ me, ne nase nu le gbɔgbɔ me, ne nazɔ le gbɔgbɔ me, ne nawɔ nu le gbɔgbɔ me, eye ne wòadze ɖe gota eye ku sia ku nakpɔe, Mawu ƒe ŋusẽ be dɔwɔwɔ le wòagbe ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme. Medakpe be tutu wɔ ge nelea, egbe ma dza do ɖo afifia be gbɔgbɔ kɔkɔe, gbɔgbɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ menye bubu aɖeke o, Mawu tɔ, Yesu tɔa ke ƒe ŋgbedo na eƒe nusrɔ̃lawo si gbe leke woatɔ si nusrɔ̃la ne egbe ne nage ɖe mo fifia, ne xɔ wo me nɔ fifia bena ye nya yawo va tɔ le gɔme sem piapiam. Elabe eya ma ne matɔ se gɔme gbeɖegbeɖe o, ase gɔme le ti la me eye atsaka le ɖokuiwo me. Ala gbɔ be o pasɔ ya megblɔ amawo nya nyuie o, pasɔ ya mese nua gɔme nyuie o, ya se gɔme wui menye nema yo, enya ke le teƒe ya le teƒe tɔtɔ me le ŋuti o. Ne ado gbe la le ma tutu ye na gbɔ kɔ ase nu ya gɔme piapiam eye menya ame ɖeka va de gɔme no fu o. La be gbɔgbɔ kɔkɔetɔ ade nu sia nu gɔme na o le Yesu ƒe ŋkɔme. Mawu ne nɔ anyi kpli o, keke ɖe gadzedzi na o, labe nya le vava ŋkoko be ya dzra wo ɖo keŋkeŋ natɔ zi Mawu vi baba le Mawu ƒe ŋkume le Yesu ƒe ŋkɔme be yayra siwo nye tɔwo la nakpɔ gome le wo katã me. Meleke ba xɔ le asi wo tɔwo nye eye dɔdeasi si ke ta yewo me ɖoa ye koe yina ele va me na wo. Meleke ma tso nu wo labe Mawu ƒe asi se le dzi o. Wone yra wo sia nɔvi Yesu nyo woyra Mawu lolo avɔdziɖola le Kristo me ye tso True Forgiveness Mission me le ɔsi le anyigba dzi. Mɔnɔ kpli wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen.